Riri thĩ yothe irahĩtana na thĩna wa ũcenjia wa rĩera ũrĩa ũcũngĩrĩirie gũcenjũkana kwa imera na ũnyihu wa mbura. Anake a ũkabia arĩa moĩkaine ta Mĩrani marathingatwo manyite itemi mĩhang'o-inĩ ya gũcokia riri wa mĩtitũ. Na tunawafundisha kupanda miti katika chemichemi za mito, mashuleni pamoja na mashuleni, makanisani, katika jamii, angalau kila boma iweze kuwa na miti. Kila mtoto katika kila boma aweze kuotesha hata miti 2 mpaka 5. Maratarwo magarũrĩre ũrĩithia wa ũthami, kuona ũthamia wa mahiũ kĩmumu kuma kũndũ na kũndũ nĩ ũcucangaga tĩri na gũtũma ũhũthe, ũũ atĩ kwaura mbura ona nini tĩri ũyũ ũgakuo nĩ kĩguũ na gũtiga mahiga marĩa matangĩrĩmĩka kana gũkũra kĩndũ. Ni mbinu gani zingine tunaweza fanya tubadilishe hii ufugaji, tuone kama tunaweza weka an alternative source of living kama ukulima ama biashara, lakini tutoke kwa hii tutoke kwa ufugaji wa ng'ombe, mbuzi, kwa sababu tumeona ukame umekuwa sana. Kama mwaka uliopita ng'ombe mingi na mbuzi mingi ziliweza kukufa sana. Sasa ili tuweze kupunguza umaskini. Siku hizi mvua hainyeshi, mvua imekuwa kidogo, na tunawahusisha vijana katika ukulima ambao kidogo ni bora na haiharibu mazingira. Marorio mahĩmbĩrie njĩra cia kĩrĩu cia gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie, ona njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi iria itarĩ na mogwati maingĩ kũrĩ marĩa matũrigicĩirie. Mfano siku hizi watu wanachimba mashimo ya kunywesha na wanatumia mashine, na hizi mashine tunajaribu hata tumekuwa na uvumbuzi wa kutumia gesi katika ukulima. Utumizi wa gesi katika ukulima inasaidia katika kutokuchafua mazingira. Tutafute an alternative way of surviving, of which ni hizo ufugaji, si ufugaji ama ufugaji ule smart, tunaita smart agriculture. Ile unaweka tu ng'ombe zenye unaweza zitafutia malisho, ama pia ukulima wa irrigation, ama pia biashara. Tuache kutegemea tu source moja ambayo ni ufugaji. Gĩkundi gĩkĩ kĩa Nairet Intoye kĩrĩa gĩtabanĩtie mathomo kũrĩ ayuthi aya kaunti-inĩ ya Kajiado kĩroria Mĩrani ĩnyitanĩre na bũrũri na ikundi ingĩ kũrũa na kũhukia ciĩko cia irua rĩa airĩtu na mĩtugo ĩngĩ ĩrĩa ĩhatagĩrĩria ihoto cia atumia. In the fact that cases za SGBV zinaongezeka, vile tunaona pia climate change effects zinaendelea kukua. So tumewaleta pamoja ili tuweze kujua ni mbinu ama ni mikakati gani hizi zenye tunaweza ziweka pamoja. Gĩkundi gĩkĩ kiugĩte ti kaingĩ anake a Mĩrani makuruhanagio tabarĩra-inĩ cia ũkũria cia ayuthi, ũndũ ũrĩa ũkunderetie mĩeke ya anake aya ya gwĩkũria. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana.